ман ба насиб гашт соли 88, 87, 88 дар филми вақте ки филми ашк ва шамшира мегирифтанд, устод Тоҳир Собир 4 қисм филми мегирифтанд. дар ҳамин филми дар нақши Сайдалӣ мана интихоб карданд. албатта рақибои ман бисёр буд, лекин ман интихоб шудам. ако тасаввур кунед соли 88 ё 87 чанд сол қабл аз ин, 33 сол қабл аз ин. хоб вақте ки дар филм интихоб кардан нақши мана, яке аз нақшҳои марказӣ, хоб мо дар чанд мавзеъҳо фарз кардем, дар минтақаи Кӯлоб, дар сари Чашма, он тарафҳои Шуробод ва дар худи гӯем ки минтақаи роҳатии ҳозира Мағмуруд мегӯянд, унҷо як мавзеъи бисёр зебо таърихӣ аст. дар он ҷоҳо ва дар худи Калилиноботи собиқ вилояти Қурғонтепа, имрӯз вилояти Хатлон, Калинобод аст. ҳамон дар ҳамон ҷо як моҳ зиёдтар бо унҷо ба кор кардем. баъд ҳамин филме ки ашк ва шамшир раҳмати Тоҳир Собиров филма ба навор мегирифтанд, охирин филми он кас буданд ки рӯи гӯем ки синемо рӯи тамошобина дид, яъне шурӯъ шуд ба тамошобин иҷозат шуд. ҳамин филми гӯем ки ба анҷом расидаи устод Тоҳир Собиров буданд. дар ин филм заҳматҳои зиёде кашиданд. шумо тасаввур кунед, аз полки савораи дар назди Мосфилмбудаи полки савора аст назди Мосфилми Москав, ба ҳамон вақта Мосфилм 200 аспу ароба оварданд. 200 аспи гӯем ки аспое ки аллакай дар киноҳо сиёмка шудагӣ ҳастанд, навор гирифтагӣ ҳастанд, аспое ки онҳо гӯш мекунанд. ӯ бо сардор дорад, командир дорад ба худаш, бо савораҳои худашон ҳам доранд. ҳамин аспое оварда як моҳ дар Калининобод дар назди ҳамон бандаре ки ҳозир гес аст, ҳамон бандар аст, обанбори Калон ҳаст, назди ҳамон обанбор ба як моҳ қариб мо каскадёро қати зиёда аз 20-40 нафар каскадёро буданд. ҳамин филма қисмати зиёдша дар ҳамонҷо гирифтем. ва шумо тасаввур кунед ки як нафар режиссёри бисёр ботаҷриба Тоҳир Собиров раҳматӣ ҳамаи ин чизҳоро идора кардан, каскадёрҳо, актёрҳои бисёр ҳунармандои бақуввати ҳамон даврон, бештари ӯ актёрҳо дар қайди ҳаёт имрӯз нестанд. хоб ҳамаи иноя фаҳмонда дода ҷобаҷо нақшошона, ин худаш як мактаби бузург буд. ҳамон мактабе ки ман гирифтам дар филми раҳмати Тоҳир Собиров, устод Тоҳир Собиров, ҳамон мактаби ман амалӣ шуд. ва ҳамин хотир нақши манам дар ҳамонҷа яке аз нақшҳои беҳтарин баромад. агар ман худам бубахшед ки таъриф мекунам худама, яке аз нақшҳои беҳтарин баромад. вақте ки саҳнае ки ҳамон саҳнае ки ман бо духтарам дар гандумдарав ҳастам, давлат мебиёд бо номи қаҳрамон давлат Қаравулбегӣ мебиёд, мегӯяд духтаратам ман ба те ба занӣ мегирам. мегӯяд хай ин фотиҳа шудагӣ, ака узр наметавонам дода, манам мебанданд дар дарахт. ҳамин саҳна вақте ки ман аз рӯи сценария хондам, он қадар дарку он қадар чизе надоштам ки ин саҳна ҳамин хел ҷолиб мебурод. ва вақте ки режиссёр дар саҳна дар вақти наворбардорӣ ман ба ина танҳо як ба як фаҳмонда дод, гуфт ки писарам Ҳотамҷон, ин саҳна дар китоби Улуғзода, устод Улуғзода, китоби восеъ, ҳамин саҳна айнан ба тарзи дигар навишта шудааст.
من اینا میخواهم همین خیل کنم دیدی من همینه در من جای کرد در باطنی من در عقلی من فهموند که همین خیل بازی میکنی و شما تصور میکنید همین صحنه در یک دوبل گرفته شده است من شما براست میگم نواربردار از موسفیلمی مسکو بودن یک دوبل گرفتن تمامی کاسکادرها همه اکتورها همه مردم گیرگیردی همون جمع بودن در همون وقتی به نواربرداری گفت که تمام گفت دیگر این خیل حالت اکتور با نمیشود وقتی که من زکاس میکنم نواربردار زکاس میکند این خیل حالتی دوباره این خیل حالت دیگر اکتور با نمیبیاد یک بار توانستی ثبت کردید گرفتید همون بردی شما رژیسور یا که به نواربردار میشد همین تاریخ میشد دیگر نمیشد اینا بینید که تا چی درجه نازکی های کینوی اون کس نغز میفهمیدن نازکی های کینوی چه خیلی نغز میفهمیدن بسیار سختگیر بودن یا حالت من شما با نقل کردنی هستم که من یک 2 ماه 3 ماه در همین ایپودروم میگفتن جای اسب تازانی همینجا به من اجازه دادن من اسب مشق کردم البته این اسبایی که من مشق میکردم اسبای ورزشی اینا اسبای ورزشی از اسبای کینو از اسبای چاواندازی بزکشی فرق کلان دارن خب وقتی که من شنوندن در همون اسبای از کاوالری مسکو آوردگی از پولکی سواره مسکو آوردگی بسیار اسبای هوشیاری گیزلایی همین خیلی لجامش میقپید اسمون با میخیزن مست اولین روزی که در کلیناباد سیامکا میکردیم من به رحمتی اسب شنوند گفت که حاتم جان همین اسب میشینی یک کادر میگیریم گفت قمچین میکنید نوکی همون بلندی با میبرید و بلندی همه سنگ فرش سنگ ریزا و ادیر نه کوهی سنگینی کلیناباد میدونید قمچین کدام بلندی برو همجا یک این طرف نگاه میکنی و دستت میافشونی که اکن یاروی شما این طرف بید گفته تمام همی کادر مردمی اون دیها اطراف هزارها آدم جمع شدگی 200 تا 300 تا اسبی سواره مسکو اسبای مردم آدم هم تو اسب شیشتم اکو طرفی لجام میگردونم طرفی همون جایی که رژیسور طاهر صابرов رحمتی من با گفته بود که همجا برو همین اسب چارخیز پریده دویده همین سنگ های برآمده تصور میکنید همین خیلی شد من قریب خودم گم میکردم قریب لجام از دستم رها میشد من میافتیدم لیکن نافتیده یک بلا کرده 2-3 ضربه از همون زینی که زینهای پلاستماسی بودن انگلیسی از همون زین همه ستون مهره پشتم خیلی سخت و شد آسیب دید سیره بای ندادم همون سیامکه کردیم فرامدم آمدم رحمتی طاهر صابرов گفت که حاتم جان نتوانستی گفت من حس کرد که من با جایی که نقشه اسب اداره کنم من از حالتی وی برآمدم در общий план اکنون تصور کنید رژیسور در общий план حس میکند ولی крупный план و میانه این خیلی چیزا نیست بعد یک خنده کرد و گفت خیلی گپ نه این بار اولین سیامکه روزی سیامکه شما اولین سیامکه شما اولین کادر شما تاریخی شد گفته همین خیلی بعد کارا دیدیم و رفته یک چیزی دیگه به خاطر میارم که وقتی که صحنه جنگ من و دولت هست در همون قمیشزور را علاو سر دادن
чанд гектар заминҳо тобистони гарм агар инҷоҳо ба 40-42 градус боша, он қамишзорро оташ задан, унҷо мумкин 60, 58, 55, 54 дараҷа гармӣ буд. хоб вақте ки мо Миралибеков қати ҷанг мекунем, давлат қати ҷанг мекунем, чанд кадрҳо навор гирифтан нашуд, гуфт ки Тоҳири Собиров гуфт ки намешавад. ман ба театр дар кор нест, ин театр нест, ин кино. шумо табиӣ бозӣ кунед, ҷанг кунед, табиӣ ҷанг кунед, ҳаётӣ ҷанг кунед, ҳаётӣ ҷанг кунед. ман ба театри шумо дар кор нест. театр қонунҳои худаша дорад, кино қонуни худаша дорад. хайр хулоса ҳамин чанд дубле ки ҷанг кардем, шапошап кардем, кашокаш кардем, хеле хеле аз ҳалокатам биромадем, хеле вайам шудем.